Moskvanın bir chetinde жүрөбүз. Мол жерде Красная Калина деген ушундай кафе сыяктуу bir жер бар экен. Чынтемирдин улагынан кийин торпоктун этин алып келип кой кылып, ушул Москвадагы жамаат Ростовдон келген конокторду сыйлап атат. Калганын ушул аксагалдар өздөрү түшүндүрүп берсе. Мен жакшы тааныбайт экенмин ким каяктан келгенин. Анан бул жакта курсант эке, Эркин эке. Кызматына. Вакыт балбан алтын курдун бүгүнкү ээси. Кызматтын генеральный директору. Assalamu alaikum, байкелер. Бүгүн бул жерде кандай эме болуп атат курсант эке? Вакыттан кийин жанагы денелер кичине катышып ооруйт го. Ошону жазалы деп мына жерге баняга алып келип балдарды. Жанында рестораны бар, кафеси, анда кичине сый тамагыбызды берип, эс алдырып, булактан кийинки эс алуу. Ростовдогу палвандарды кичине бир сый-урмат көрсөтүп коелу. Кыргызстандагылар келди, дагы кушбак, өлкөлөрүбүздү айтсак, достор алып кетип калды. Москвада көрсөтөйлөрчү. Сый тамагыбыз кудай кааласа койду аз балдар баштады. Кудай кааласа баняга түшүп анан кийин жатаканасына алып коебуз коттеджине. Нурбек эке, сиз дагы толуктап өтүңүз. Ушагана бардыгына Кудайга шүгүр дейлик. Ушунча күндү бизге бир жакшылыктарды тартып отурган Аллах Таала миң бир шүгүрлөр. Балдар кызматты кылып атышат. Биз эми үстүнөн гана айтып коебуз, аны кыл, муну кыл деп. Ушу меймандар келген азыр. Баняга кирип кетишти, бир чайканып чыгышса анан тамагын беребиз. Тамактуу болуп калышат, жүргүлө. Жүргүлө. Бул мен ичкери жакындагы бир аз тааныштырып тартып өтөйүн. Булардын летница, мына жерде бассейн. Ынтымагы мен айтып эле келем келгенден бери. Ынтымагы аябай күчтүү экен. Бири-бирине сыйлагандыгына өтө баа бердим. Бул жакта бассейн бар экен, э? Бассейн. Эркин эке. Биянан бассейн, биянан. Ростовдо мындан күчтүү сыйлар көрөбүз. Ростов сыйды бизге көрсөттү. Молодец, Алла разы болсун. Я казинасы. Мол жак. Кой бышкандан кийин бул жака. Анан банясына, бассейнине. Баняда кирип кетишти. Уже баняда. Биз азыр артынан келдик эле. Калган жигиттер бул жакта экен, баняда экен. Тиги эмеде да отурат. Жакшы экен, ушундай жакшы жагыбыздан көрүнө бергенибиз аябай жакшы да. Мол жак, э? Жакшы экен, мына ушул жакта коноктоп туруп аябагандай жакшы жер экен. Барашку. Скажите ребятам забрать. Кайер болуп калды. Кой Ростовдун меймандары, Ростовдун эң калыс судьясы, токто дегенде токто, кой дегенде кое турган сөзү бир аты мукалан. Бардыгын решеттен ушул. Жакшы экен. Ростов жамааты коноктоо бүгүн. Аты Ростов. Неме? Арыстан. Бирок киришип булчун эмес. Чындап Арыстан экен бирок көрүнүш. Сарайда балдан колбады беле? Кел калам. Отуруп берсең кел. Ростов меймандар отурула. Меймандар отуруп жок. Меймансыңар отурула. Санжар. Мына мейман, неме аксакалы. Кандай шаңсың? Gel,
Mana ki. Torpoq neti. Kuru. Kuru allar ketgöler. Düşüyorsun. Ben Kuru. Hamza değil. Anda canına koy. Sonunda da eleştir. Suyu görmüşler, son dalganlarla suyu görmüşler. Dalganlar kulağa kaçıp bayağı alıp gelgenler öte çok puanı sütülmüş olduğu için. Daima şuna unutmak olur öyle. Vakti dalıcılığı olsun, akıla müdürlüğü olsun. Oynatıcılığı öyle. Bayağı yargı başkanın demelerine yanakı sırttan geldiğinlerin yani jüye geldiğin palonlar eyvallah özlükçe vurmak şeyi var. Bırak silerden en güvenli bizim konu aktar menen cükkön var. Zira adam geliyor aldı. Men meymanım o değil, jüye geliyor aldı. Ma aktar menen gelip üçüncü ayın yol varsa kaç kilometre var. Bizim en vurmaklı suydu konuklar sizler. Sizler sorun var. Biz kanal. Ne kadar bir şeker. Sıcak. Bir tane naksakan bir asal. Allah'a sessiz şükürler olsun. Kurtulgan insanların yüzüne ettiyse, kurtulganların hakkında ettiyse. Allah razı olsun sevdanım. Konuşanların çocuğuna kalbine koyun. Yaklaşık bir günah kalın. Anlatıyı tekmeye. Saçmanın olanlar çekilisi ve geçiyorsun. Cemaat var olan bölümleri koşturanlarda. Assalamu alaikum. Oldu Baskop. Aslan Allah'lara. Şimdi mesela bir gün жақсы ниетпенен ой аябай жақсы біздің балалар разы біз разыбыз алла разы болсын ушундай жақсы тойларды дагы улантып тілеген мақсаттарына алла тағала жеткізсін балдарым жақсы езілерін құран жаттаған ауылын алладан барлығы жасау да балалар елдерден күшкетер ушундай ынтымакта жөмүлөш болуп ушу ата бабабыздан калган улантып ушу чет жакта болсо дагы ушуну улантып ынтымакта өткөрүп сыйлагандарга чоң рахмат. Биздин балдар баардыгы разы болуп атабызды тапсырып. Assalamu alaikum. Jamaat, mağdur yolu. Sizlerimiz tam bugün öte son oldu.
Men özüm ulaq bergende sүйündüm. Allah razı olsun. Şuncha elin başını bitirip, ata-oğlu büyüdü. Var bezim, bizlerge ota duaları üstlesin. Duaların uzun olsun. Solukta ol özün ağa. Atemin uğraşlarına. Kim? Hiç bozdu. Bardığınızlarga hurmatly kalganlar, bardığınızlar bugün жақсы oyun gösterdiğinizlere bu oyunda tasarruf ettik. Oylayın emek. Şu başını biriktirip oturan çizgilerimiz sana çok rahmata. Şeyin batası, şeyin Allah'ın sportsmen, halvan, televizyon, kızda hata çıkan onlardanız. Rahmat. Şu özünün niyesine kalırsa sen de geldik kişiler çok yalların var ama hizmet kültüründe var katılırlar. Oşan böyle ol bugün gül kölket bayrağı. Hatta demel olmasın diyenler dakatlı. Oşamalda süket varsa oşamalda. Oşaları teyinle jarışadık korkma. Bundan teyin жақсы geldi. Bugün ayağı жақсы olsun. Toyun жақсы öttü. Balvanlar vardı, razı, vardığınızlar razı tarta. Anan Ermet, sağda rahmat olsun. Bunal жақсы правилаларды демедімсіздер. Erkin var. Erkin. Bardığınızға çoğun rahmat. Teyden neге айтып атам bunu? Ben bizden правиланы менен силердин правилаңар окшошпу да? Stevin Allah gelem ki de. Ушул окшошуп, бири-бирибизге туура түшүнүп, бири-бирибизге барганда ошол ошого себептер бүгүн неме болуп атат эми силерге. Чынтемир. Дагы жок чоң рахмат. Будан да чоң тойлор болсун. Ушу тойлордо кезигишип жүрөбүз баарыбызга. Салбандарга ийгилик жагат. Buralar. Yok, sakıldı. Kan var. Assalamu alaikum. Az жақына келген туғандар. Bir yerde ынтымақшылық немесе де 3-4 жылдан бері бастап мен нарық қатынашып еме орда. Сондай еме біріңіз емеден ойнамасына сый бұл жастарға не келесің? Біреуін сыйлашың керек. Адам үшін біреуісі сыйлашып жүре өрелі. Değişik su vesaire. Ötkom kararlı. Assalamu alaikum. Değişik öyle. Soyun ayağı yakşı. Allah razı olsun. Vatanın ömrü uzun olsun. Şu saatten beri geçerken beri ayıp duvarlar. Kallık geçer duvarlar. Allah mutlu etsin. Bülük kendisi satmasın dedi ama bülük. Mahkoca mahkus sizlerden de Allah razı olsun. Gelgenden başka böyle Bülük kendisi yapmasın. size de degende Zeysin sizin sunuyor. yine vatandaşlar. Zeyle olsun. Hiç olmuyor sarhataymış şu. Başkanımız sıyı olsun. Sizler var mı da gelelim şu böyle arınmak taşın bir öyle. Hiç olmuyor. Rahman çıkar. Anlar bildi. Anlar. Gidiyor. Hasan göre. Ançamça adamı bugün kalıp diye ayıkmayı aldık da taraf. Assalamu alaikum. Biraz çılık diye var da. Dostlar, Ulan'da, Neman'da, Kenar, Şütepsinger, Şütepsinger sağ, Kalaranız, Kresoluk'ta, Хорошо, сейчас забегу. Gördü Gülkanlarına, Tenemenen, Öylerde bir silaşı, Gördüğüne, Atamenen, Hikmet Sen Hoşan, Bura, Havlu olsun. Neman'da, Şütepsinger sağda, Sayınlaşın, Güzelmiş, Bolup bizlere barbat ağzı karşıdan sıyı olup böyle taşla falan. Yaşına yaş kalıp bile gelse şu olacak mı olsa? Ne dersen de şu Şintemir, kaçaktan beri bakın beri niye
Şu elden atası tüstesi, bari Kırgız'ın çıkan jigitlerine bu sudan içip oturuyoruz. Özünün densoğlukta var, baktığı var, akademik var. Çıngız sudan oturuyoruz. Onlardan toğanlar şu Rastok'tan toğanlar geldi, başkadan toğanlar geldi. Şu cevapsızlarını dökülüyorlar, bizimle çok. Sizlerle bağımızda vatanı çok rahmat. Biz dostlarla ülkelerimiz. Çok rahmat sizlerle küçük kalmış. Buralar açın. Gelin. Avroyu gelir. Yağmur hafta 8 günler olsun. Bizler rızkımızı koşturup biriktirip atıp kanca alıştan yakından. Şu Çintemir'den bularım öte жақсы öttü. Qanday maqsadda bersen Allah Taala ошо бүгүнкү дуалар колун кабыл болсун. Балдарын şu ел жұртқа жараган, ошо турдук улуттарды дүйнөгө тааныткан балдардан болсун. Ошо Арасуктан келген туугандар баардыгына ден соолук, ушу эң кулакта дагы жакшы ушундай өткөзүп алайлы, жакшы эмес. Ошонко айтмакчы, сорун бүгүн алган сорунга биз алгандай болду, сүйүнүп атабыз. Силерден эмес, ошо баардыгына. Ден соолук ушу атыңар мүдүрүлбөсүн. Sen çıtap etmiyoruz. Evet, şimdi öyle. Ha, evet, sünnet gelsin. Bir yakın var, sünnet gelsin. Rastok'ta alganda Rastok'ta kaldı deydi. Bargan yerinden aldı. Balon şunu olsun, marka gösterin. Söz gezerek yemin gibi. Evlerinin var mı? Балдардың ақылды өсті, иманды балдардан болсын. Қырғыздың керегіне жараған балдардан болсын досым. Келген қонақтар, құш келіпсіңер. Кейін құлақтыдағы жақсы ойнап, аман есен жетіп алыңыздар. Бирок келмеген жакшы үйрөнүп нормально болот я. Пайдалуу айтылган тилектердин баары кабыл болсун ата. Анда бири-бирибизге келип, бири-бириз менен катташып ата. Ошентип ынтымакташ, сыйырмакташ жүрө берели ата. Артынан сиздер менен таанышып, акалыкта болуп калдык. Sizlerden Allah razı olsun. Şeyimizleri görüp alıp hiçbir ortamızda zaman mesele olmadı. Bundan bir kadar var da unutmakta biliyoraydı. Kırgız unutmağı degendeydi şu temada yetiyorlar da. Karmak'a geliyorlar bugün halklardan biyak bulup, sıcağı biyak bulup, öte havanlar gelip öte bir şondan gelip öte bu arada. Altın ülkeler, dostlar, hoş geldiniz bugün Çitemin ulağına. Niyet kılgan ekan, ulaq berip ulan oylagan oy maksatın ötkürüp aldı. Жақсы ulaq kılıp, uldarının ömür uzun bolsun bolsun. Elini jaragan, ata-enesini sıylagan, aldırdığı baldardan bolsun ha. Dedi ekan biz akaların sözüne koşulalım. Assalamu alaikum. Bugünkü gecenin şampiyonu. Dostlar. Sizlerden çok rahmat. Şu heykelini biriktirip, sizler katlaşıyordu biriktirip atas. Oylagan maksatımıza jetimiz, elin batası değilsin. Çok rahmat sizler. Assalamu alaikum. Şahmat. Hoş geldiniz. Bugün Çintemir aka. Kulağınız ayvay sonun öttü. Жақсы dengelde oldu. Palvonlar aldı. Şu yerde belirgen patalar var yok. Kabul olsun aka. Bunlarınızdan çempiyonlar çıksın.
elге динге кызмат кылган балдардан болуп чоңойсун ака. Өзүңүздөй болуп элдин кызматын кылган уулдардан болсун. Ростовдон келген туугандар, силерге да рахмат. Ар дайым ушу биз барып, силер келип, жакшы ынтымакта ар дайым катташып жүрөбүз. Аман болуңуздар силер дагы. Ар дайым биз жака келип ушинтип оюн көрсөтүп жүрүңүздөр. Ушу тынч болобу? Ассаламу алейкум. Ассалам туугандар, силерге чоң рахмат. Алла разы болсун сизден. Чындап эле уларыңыз аябай ширин өттү ака, бизге аябай биз мындай бираз эс алдык да бүгүнчү. Ошо балбандардын батасы дейсин. Өзүм баягы жабыла албасам дагы мындай эс алдым да аябайчы. Биз ыраазыбыз ака. Балбандардын батасы дейсин. Чемпион бүгүнкү күндүн чемпиону. Ассаламу алейкум. Жалпы жамаат. Кош келипсиңер, туугандар. Темир ака улак өтө сонун болуп. Бүгүнкү баардык дуалар кабыл болуп, күзөт десин. Сиздерди сыйласаңыз, балдарыңыз сизди сыйласын эле. Уул кыздан урмат көрүңүз. Мындан ары жакшылыктарыңыз, дин жагынан жакшылыктарга жетише бериңиз ака. Бакыт эки облустун, Москва менен Борбор менен Ростовдун эрке баласы. Бүгүнкү неменин чемпиону. Анан эмне азыр Чынтемирге калып айтат го, Чынтемир менен ушул жерге улак башталганынан баштап кудушубуз, бешөөбүз. Нөлдөн баштап ушул жерде улак көрүшүнөн таанышыпсыздар. Ака-ука дос болдук, өкүл ата өкүл бала болдук. Ошондон бери мынакы көчмөндөргө, жанагы дүйнөлүк оюндарға чемпиондорго өкөк кийин кошо барып 2018ден баштап бүгүнкү күнгө чейин чогуу жүрөт. Кече Алтайга да чогуу барып иште. Молодец, бак. Алтайда аккан досу. Ассаламу алейкум жамаат. Орнына түшпөксүздөр. Жакшылыктын себептери сиздердин үйдүңүздө атыңыз, туугандарыңыз, өттү. Сизди сыйлап жүргөн жамаат баарына Алла разы болсун. Assalamu alaikum. Көзгөйүз атай аралашып Чынтемир ака, биринчиден сизге рахмат ака. Экинчиден ака, сизди ушул даражага жетирген атыңыз Алла разы болсун ака. Рахмат. Үчүнчүден ака, улагыңыз жакшы болду ака. Көңүлүңүздөн. Сиз дагы балдарыңыздын кызматын көрүңүз. Балдарыңыз намазхан балдардан болсун ака. Динге кызмат кылган алым балдардан болсун ака. Бардыгына ажы сапарларга барышка насип болсун ака. Сизге рахмат. Урматтуу туугандар, Чынтемир ака, сизге чоң рахмат ака, ушундай тойду уюштуруп, балдарыңызга бат алып берип аткенсиз. Ушу элдердин баардык айтылган каалоо тилектери, баталары түздейсин ака. Уулдарыңыздын урматын, кыздарыңыздын кызматын көрүң ака. Ушу ар дайым балдарыңыз элге, жерге, динге кызмат кылган уулдардан болсун. Ушундай эле бүгүнкү көрсөткөн сыйыңыздарга чоң рахмат ака. Бүгүнкү неменин башкы калысы судья Эркин Ажы. Дедричиген алпага чекшүүгүн заманы да табаш. Кыргыз элим, силер менен сыймыктанам, кыргыз болуп төрөлгөнүмө сыймыктанам. Бүгүн ушундай сонун улак болду. Баарыңарга Алла разы болсун. Казактарда сөз бар го. Айгырдын чоңуна эмес кичинекей пышкырганына карап. Укам красавчиксың. Молодец. Өтө сонун ширин улак. Кыргызстаныбызга, элибизге, жерибизге чоң салам. Элибиз, жерибиз тынч болсун. Биздин ушу бул президентибиз Садыр Жапаровго дагы ден соолук, Камчы акабызга ден соолук, ушул жерге келип пата дубасын берип кеткен өзү. Ошол баарыңарга чоң салам. Ушул улагыбыз мындан да күчөйө берсин. Кудай кааласа, ушу улак менен эле токтоп калбайм. Уже жашыбыз ham жетип калды. Bundan кийин кудалашайлы. Биздин палвандар дейм, bundan кийин бойдокторду отдельно отургузабыз. Бир көрөсүңөр. Алла разы болсун жигиттер. Assalamu alaikum. Alışkanlardan yıllar külgen Rastopçuk, Soğanarıklar, Gavka, İğnerizke,
Barıştırga Allah razı olsun. Meni siylep bergenlerge rahmat. Gelde hizmet kılgan akabuk seyni dostlarыбызга да Allah razı olsun. Barıştırga yüzlük vaqt, sizoluk, uldan hurmat kılgan hizmet kılmıştır. Çalan жақшылык күндөрдө сындашкан эмес, бир сырдашкан ака-ука ийни достордон бололу эле. Çalan жақшылык күндөрдө сыйлашып, жақшы күндөрдө жолугушуп көрөлү.